Dobro večer, ja sam Dominik Đok i evo nalazim se u klubu Sesvete gdje smo danas imali ligu Sesvete protiv Zagreba. Šta da kažem o svojoj borbi, eto, ja sam jako zadovoljan sa svojom borbom, imao sam borbu sa Tomislavom Đurićem. Borba se odvijala tako da smo se šorali, kako da kažem, šorali se gore i većinom je borbi bilo u parteru. Kako si pobjedio? Pobjedio sam 14-6 na bodove i... Znači tehničkim tušem. Da. I kako si zadovoljan sa startom ekipe? Pa super su odhrvali, evo, šta da kažem. Ovom pobjedom ste, znači... Bok, ja sam Filip Koščić, hrvao sam u kategoriji do 97 kg protiv Matije Tupeka. Pobjedio sam ga tehničkim tušem. Meč mi je bio dobar, dečki su pokazali stvarno volju, iskustvo su skupili, svi talentirani su i zadovoljan sam cijelim mečom. Taknuo bi borbu mladog Luke Ivančića, izgubio je 3-2. Borio se ko zmaj do zadnje minute, stvarno ako on ovako nastavi trenirati kao i sad, bit će puno od njega. Današnje četvrto kolo, premijer HHL, derbi začelja između Hrvačkog klub Sesveta i Hrvačkog klub Zagreba. Pobjedili smo 6-4, bilo je tjesno, bilo je puno dobrih borbi. Svako je dao doprinos svojom borbom da pobjedimo na kraju ukupno. I šta reći, stvarno tjesna pobjeda našeg kluba. Mi smo išli taktički na to i da skupimo što više bodova. Ako bi došlo u slučaju 5-5 rezultata, onda bi se gledala penalizacija. Tako da eto, pripremili smo se na sve i evo, dobro je sve završilo u korist naše pobjede. Ja sam Mihael Lukač iz Hrvatskog kluba Zagreba. Danas sam se hrvao u liga meč protiv Hrvatskog kluba Sesvete. Ja se borio protiv Luke Ivančića. Pobjedio sam, evo, hvala Bogu, 4-3. Bila je teška i napita borba, evo, cijelo vrijeme je bilo lila. Iskreno nisam znao ni ja ko će pobijediti do kraja borbe. I još bi istaknuo borbu svog brata Antonija Lukača koji je pobjedio Filip Veršića 10-1. To me je iznadilo zašto Filip Veršić je stariji i iskusniji Hrvač od njega, pa eto, pohvalio bi njega. Nažalost, ukupno smo izgubili na kraju, ali eto, to je sve jedno veliko iskustvo i nadam se da će se to sve ponoviti, ali s boljim uspjehom. Zadovoljan sam sa mečem ne toliko rezultatski, koliko sa borbama Mihaela Lukača, Antonija Lukača i kapetana Hrvoja Pavlića, koji su pobjedili na jedan, svako na jedan način kakav je sukladno zadacima koje sam postavio pred njih. Rezultat je bio 6-3 za Sesvete, kiksali smo u nekim borbama, no to je hrvanje. Eto, mogu još samo reći da se izuzetno dobro osjećam ovdje u Sesvetama, u svom starom klubu i nadam se da ćemo sljedeći puta biti bolji.